Namhlanje sikhuluma-ke ngamaphupho asho isichitho noma isinyama. Kodwa-ke okokuqala bengicela u-subscribe uma ungaka-subscribe ukuze-ke ungaphuthelwa mhla sengibuya nevidiyo elandelayo enizoyibuza kwi-comment section. Uma-ke ushawe ngesichitho kusho ukuthi-ke kukhona osuke ekugadla ongakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama. Noma nje ngithi sihambelana naso isinyama. Uma-ke ube nenhlahla-ke enamathonga kini akubhekile, uyakwazi-ke ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela esinyelela ongafuni ukukubona uphumelela. Kanti-ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlahla kuphela ngoba phela-ke isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho njengoba-ke nedliso lithunyelwa njengephupho. Lana-ke siloba amaphupho ahlukahlukene kodwa-ke incazelo yawo iyafana onke. Achaza khona ukuthi kukhona umuntu okuthumela ngaso isichitho. Ukuphupha usesikhathini, lelo phupho lisho isichitho. Baningi-ke bebuze njalo ukuthi njengoba ngiphupha ngama-period lokho kuchaza ukuthini? Lelo phupho kumele uwazi ukuthi nalo lisho isichitho. Ukuphupha ingcanga noma inja ikhuluma isichitho leso. Ukuhamba nqunu yishwa uma ukuthi-ke ephusheni uziphuphe nje uhamba amaponapona ngeSotho yeselethele. Lokho nje kuyibhadi elikhulu. Ukuphupha indlu yangasese, lokho kusho isichitho esibi kakhulu. Ukuphupha-ke ake sithi-ke uphupha udla izinaliti noma uziphalaza lezo zinaliti. Lokho kusho ukuthi-ke kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi onzima kakhulu. Ukuphupha izimpethu uzibona noma ziphuma ngomlomo. Leli phupho lisho-ke isichitho esinzima kakhulu okumele-ke lo muntu osuke eliphuphile alisukumele ngempela ngokuphazima kweso. Uma ukuthi-ke mlaleli unombuzo ungabuza la ku-comment section, ngizobe sengibuya nevidiyo ngizokuchazela-ke nawe iphupho-ke olibuzile.